ngisebhasini kepha-ke sekukhona lokushaya imanti emtimbeni nasengaxini bangena abalakanyana kuvelane kwemalakanyana ushaya ngesihlushwana sakhe lesincane kuvele emehlo nelikhala esilambeni kuthi gugukime esilembeni sengikhangwa ngemakha akhe kuleli khala ngikhalela ukuthi mana khanze kukhala emabhungane lapho esikhathini kwami nhlanhla leyo iyaphumelela imithandazo yami ukhulunyiswa ngimi lamanye amagama ngiweva nhlanhla leyo nasisandla uyaweva umshayeli ucobele emagiya mina ngicobele amagama latamkitata nansi nenhlitiyo phuma iyacasha sengiyibamba butatata kwathi umfana uvuye umhlaba ngiyakubona nje somtshela ukuthi unekutibuta ukuthi umdala uphila kanjani makakubona inganyeti isuke esibhakabhakeni ihamba ngetinyawo emhlabeni ibona mhlawumbe uyihlo lesigebengu ude banjani inganyeti esibhakabhakeni takhanya bha emehlweni akhe nginesiqiniseko buhle baphela nakudalwa yena usho njalo phalati leli jaha leli ngimi nakithi nje laphalati lapha-ke silambene sakhe ngilangadelela ngematinyo ayo isodofi hayibo ngiteleni bodorofi lena nizaba ngiyitekise kwensimi ekulingweni ngiseshice ngingenile muhle umbone bantu ngihlahleka ngisho akhala ngiyasola ngisenalo uthi kuyakhala yini vele phela lithemba kanginalo sengibonga simothite ebusweni bakhe ngithi phutha kwekubhalela tithi phutha lipheshana ngimibhalela yami inombolo uthi utayisebenzisa lithemba kanginalo kepha sengibonga simothite ebusweni bakhe ngiyasola ucabanga ukuthi ngigedle mbani uhlekisa onke amagama ami ngiyacela ukuthi lo yakule buhlabana amagameni akhe ngikhumbula le yami intombi ekuse bengathi ngiyahlanya mangive amagama akhe ngithi ngiyakhuluma umbona athi moyi kuthi angife faca ebusweni itifaca le ntombazane angadi ngingayichaza kanjani nginesiqiniseko nakudalwa buhle bekusetshenziswa yena ngathi khanza ngambuta ukuthi owusho ngani ukuthi makudalwa buhle bekunguwe ireference tingilozi ezulwini iphelile sihamba nato lamhlabeni lo mntwana loya ufana nanentombi yami bengutshela ngayo uyayikhumbula leya